Ni mundu uri na gikeno ihinda-ini riri thutha wa kwenyitira tigiti wa kurirukia bendera ya kiama kia ODM giturwa-ini kia ubunge gia Karachuonyo. Adipo Okuome ahotire atongoria 17 aria mendaga kuhuranira giturwa kiu na tigiti wa kiama kia ODM. No Okuome niakoretwo etereire miaka mingi ategukua ngoro agitanya muthenya umwe niakona kanya ga gutungatira aikari a Karachuonyo ari ubunge. Nikurerikana niakoretwo akirugama kuhuranira giturwa kiu maita maingi mamwe agatunywo tigiti riria ahota na ringi akahotwo. Well, I vied twice in the year 2002 and also 2013. 2007 you are not in the race? No, in 2007 I was not. Okay. Yeah, this year 2017 will be my third trial. Akoretwo na nyota ya gutungatira aikari a gicigo giki kuma mwaka wa 1987 riria rugamire ria mbere kuhuranira giturwa kiu no ndaigana kuhota. Niarauga rugendo riu ni rukoretwo ruri ruraihu na ruri na nditi nene tiga tu akoretwo akiyumiriria o ta mwana wa kahi ategukua ngoro. Okuome uria ni muthuri na ari na nyumba yake ni arutite wira ruhonge-ini rwa kimabũrũri o undu umwe na thirikari-ini kuria hotete gukorwo agiteithia aikari a mwena ucio na mitaratara etiganite. I've been working for Karachuonyo people voluntarily for a long time, doing what only members of parliament can do. So people tend to think that I was a member of parliament or that I advised, but that's not the case. I volunteered my services. Nikurerikana Okuome gukorwo ari muhuraniri giturwa kia ubunge ta mundu uri uri na miaka mingi githurano-ini giukite kia mweri wa kanana ona gutuika ndaretikira kuga miaka. Ihinda-ini riri ari hakuhi gukinyira kiroto giake wona aikari a Karachuonyo mamuikiria kura mweri-8 wa kanana. Adipo Okuome ari na kiroto giake kiahota gukinyanira. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Wambui wa Njenga.